Siyak ni Manong June, Siyak met ni Amak, da kami ti 4 decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa bak na ikultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunata ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami manan karuba with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakanyo John Mark Pastor. Para iti 3 nga oras sa napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isam, Purpurngiit, gargaragga. ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunatan ni Ayat ken Biag. Dito'y laeng 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Okay, naibagal daw tayo aming karuba. It's another Sunday. Apo ti panag kakadwa tayo man yan. Dito lang apo, numero 1 estasyon enterot Cagayan Valley, of course. 98.5 IFM with the idol tayo nga FM. Of course, with yours truly, Idol June Seriales. And idol John Mark Pastor. Medyo nakabsot. Ito yung boses ko. Kita mabasit. Pumiksa po. Yan. Okay, so, iti mabilang, apo, ket may kapito iti Hunyo. yan, nukas nga panahon, idin ket very busy, dagiti estudyante nga sumusumprek ti eskwelahan, nagisag-sagana, kada kitay koberan da nga notebooks kada libro nga tagsang kasat gaputi coffee da pukat na malate. Isagana na ta internet. Because, online mo to. Online, ayan. Akat napigsa ta boses mo, di kanya kamadi nga bumaot. Agur ka. Yan, okay. Kasta dapat tapno agpada ti bugyan. Okay nga rod, karuba. Kadonda kami iti 3 nga oras nga namnamsek iti Sonatan Ilocano. Of course, with lots of name the tune courtesy of our sponsors. Makita dito screen na po ti YouTube may we have Kabsat Ron and Maribig Sibagan of Boston, Massachusetts. Iti Agri-Component Sales Corporation apo. Ken SB member Giovanni Vizcara iti Ramon. Da kita apo nagtitinulong ng TED. Kita kami iti papremyo tayo tata. Ayan. Nga masakbay iti amin. Bumasan tamang pagkatik iti kablaaw. Nga simbang pat. Agapod to'y Facebook apo ni Isa Flores. Pasi, good afternoon mga idol. Great job. Kung ano great job man dananang Virgie ko na naman. Great command ko na sigurata. Okay, Virgie ken tatang ko Amber Ambot Jaya Sagude Quirino, anak atoy nga Marvin Pakle from San Mateo, and ni Joselito Borja, magandang tanghali po. Kuna naman ni Glyza Acopio, good PM po, watching from Singapore, and pa-shoutout po sa family ko dun sa Baguio City, Acopio family. Kamusta kayo lahat dyan? Yan, kunada. And of course, ito official text line tayo balong? Pwede to'y. Pwede pa simang pa. Pwede na pahintad. At Facebook tayo ka. IFM. Hello FD, I'm early this time from Anticathi, Cabal, Salvador. Yes, good afternoon. Hello po, happy Sunday. Pakablaman, tamang duty lang. Toy WHS Talavera Hypermart from Aaron Galande. Watching from San Antonio, Kawayan City from Angelica Domingo. Ken ka naman ni Natoy Direxi. Rain Balimbin Biyernes Tulay Labuton. Ako nagkatidunganagan na imbangal daw yung Kuya June ken Kuya Jem. Kabla ko man iti Labuton family ni Inang ko Helen, Tita Elsie, Tito Jude, Auntie Ellen, Tito Arnel, ni Min, ni Raya, kini Cruzel, kan nagito'y duwa nga kaanakak nga dito'y balay ni Jay, kini Jay, kan amin nga Labuton dito'y San Jose Quirino Isabela. Rokes Jay, Teachers Lab, watching from San Jose Quirino. Okay nga rod, kapota iso iti
First request, ganting arod, datay sunatang napaluan, Teacher Love. Para ka tatay amin. Tell me please, teacher love, will I find her tomorrow? Do your best, teacher love, I'll be waiting till then. Don't you know, teacher love, I can take all the sorrows. So if you have the time, she'll be mine once again. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Yesterday was the fun with her walking beside me, and she said she'll be mine till the day we will die. But she left me last night, and my heart broken sadly. I was feeling so sad, and I broke down and cried. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Say you help me tonight, 'cause I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees, help me please, teacher love. La da 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 da, please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Bring her back home to me. Bring her back home to me. Yeah. Oh, that's it. The song entitled Teacher Love. And of course, we would like to thank our sponsor for today, ng Tatibato Miapo, ni Kabsat Perita Talk of California. Ayan. Ubrang kami na po iso na mismo DJ Apple. So ano, kayo titiskwento, ay bagay lang. Birukin nyo lang tinaga na Perry Talk. 155 messages nga tagos. Oo na yan. Mo. Okay. Happy Sunday, June and JM. Kung naninin ng Lani Walyares, Bartolome, sa katagiti, bising-bising nga agbas masetas sa tatiti Oscaris. Good afternoon, Ninang. And of course, to my Ninong Delmar, Lorenzo Bartolome, yan, engineer, yan, kat, hangkay unay, iti carbohydrates, Ninong. Ngarad balong, dagitay, dato mga nag-text ita. One nga great ko man ti family Anikal Agunos Ken Cristobal dito ay Pungpongan Jones Ismir Roda. Request na pudot nga lupo. Thanks po. And shout out mga idol, pabati kami dito sa bahay. Si Inno, si Mama Cora, to ay anak ko nga ni Romeo J Alab on kini lakay ko ani Roland. Maraming salamat mga idol. Required mga idol. I can required request. Kita kami na. Required ka no. Kita ma. So baka iso ti requirement ato dayta. On I can't stop loving you. Ni Noemi Alabon iti San Fermin Kawayan. San Fermin Kawayan sir. Okay.
Dapat dito, good afternoon, idol. Guwapo. Iti programa yo, idol. Kablawan man, dagiti madamang aglapsi. Iti tabako, iti kawayan. Black number 16. Data man na Request ko ako. jay bulan. Naggapo datoy kini Marshall Maragon, iti San Luis, Kawayan. Data man naglapsi. Apo, makita ta ko maayan o kasanumot iti aglapsi talaga nga ko. Amo, aglapsi. Aglapsi. Amok di aglaps, kasla kanyang kuma naglaps kan nga baro. Ingka na tata, ang baro ka ba ilay. Ngaron, may sama kasi natati, iyawat mo pa, kadagit ay manarimaan apo nga agpalpal pa. The first scene was the church, then the altar, where we claimed each other with tears of joy we cried. Our friends wished us luck there forever, as we walked from the church side by side. The next scene was a crowded courtroom, Medyo mas bampakat. and like strangers we sat side by side. Yeah, mayat sa. Then I heard the judge make his decision, and no longer were we man and wife. Good afternoon, Philippines. Hello, world. Watching from London is Gloria Barroga, together with RJ Tambayan. Naragsaken na sa limod nga aldao. Domingo tayo amin karuba. Kuna na. I hate the sight of that courtroom, where midnight loves push God's laws aside. Then the clerk wrote our story in the record. A church, a courtroom, and then goodbye. We walked from that courtroom together. Adi awan ngipon na nga pa nagkanta. We shook hands and once again we cried. Awa. Mayat sa. Then it was the end of our story. A church, a courtroom, and then goodbye. May sa katakitikal dayan apo nga sonata deta nga insaling ko ti Ilocano. You can find it apo di YouTube channel, ma'am. Talaga ambat nga nagkasang iti istorya ti biyak na deta nga sonata nang rogida di simbahan na church, and then nagdinarumda siguro at a courtroom ko na namutan when nagpinirmada ti divorce, and then side by side nga pimbanaw da sa jay courtroom. Sakit tinakam data kat isun sa amotan ti mos usutatan kadwan namutan kat haan nga agbalbalaygi iti panagasawa da ngamin kat andam nilalang ti nagpilpili basta tatay sadya ka nakantang maysa parang maysa guwapo ti pinili nagpaisong after a few months na damo kami sa bali na pa. Ayan, so nga hanyo kitkitan unay ti langan na apo dagitay asawa inyo sika balong na ti standard mo as of this moment. Ompay. Ompay. Okay, milak pa lang.
Okay nga Rod, kung na naman nandito yung Apo YouTube. Hello from Porterville, California, Miss Charity Lian. Apo, nakalag-ina ni Kabsa Charity. Temo ka nga namasir ka na YouTube na. Ano, good afternoon, kayong kadita. Together with Donna San Antonio, na yung baga pangal daw yung mga adults, Kuya June, ating JM watching, and listening here in Villa, San Guillermo, Isabela. Ako na naman ni Alma Erpelo. Magandang tanghali, pa-request po ng sisiwit para katagiti. Taga-Tandol, Kabatuan, Isabela. Lalo na kini Jack Balangge. Watching YouTube live from Tayug, Pangasinan. I miss you, Jack. I miss you, Jack. And Catherine Santiago, Ninong, binabati ko nga yung nag-birthday kahapon ni Kenneth Pastor. Kung na ni Catherine. Okay. Happy birthday, Kenneth Pastor. And ni Max Salvador, pa-shoutout naman na karubakin ni nanang ko, Marites Salvador, nga haan nga agsardang agindingag ti, kang ronante IFM, ken amin nga taga-subaybay ta programa yo. Wow, thank you so much. Ayan, ken Alma, nalpasatay natin, and Frederick Casamina, imbang alo yung manong June, ken John Mark, request mo na this is Seaweed, kunanan Joseph Javier, watching in from Hong Kong, pa-shoutout sir, ni Pare William nga gluluto ti, pinapaitan. Thank you sir, blessed Sunday to all. Asik ka mabalong. Nagpig sa kano to Jay Hong Kong kan garod ko nanti Nelly Mariano. Yan, stay safe dan garod ante. Kana may Eliza Iniego, magandang tanghali mga idol. Pa-shoutout po yung mama ko, Librada Iniego at Papa, nagtatanim ng kalamansi at mangga sa Malig, Isabela, kasama sila Tito Marlon, Tito Balong, Tito Carlo, Tito Benji, Tito Badong at si Kuya Bronzon at Kuya Raymar. Pa-shoutout din po kay Tito Cardo na nandun sa bahay nila na nakikinig ngayon. Pa-shoutout din kay Ate Ira na napaka-sexy, nakasama ko na magbabad ngayon kila Mama May. The swimming pool na siguro. Parakes po na ang kantang single Yellow Rose. Wow. Okay, naragsang aldaw kada kayo mga idol. Kunan namot ni ating Jonalyn Agsalda Bautista pakibati ni Tatang Kubino kiniinang biniyang Agsalda. God bless kuya. Talaga nga very proud isunod yan ti palayaw. Doa nga Domingo nga padpadaadan tanga ibagana iti tunay nga naga na ni Manong Bino kini Manang Binyang. Pero adjila tati kay ana Bino Binyang. Nembanggal daw mga idol, guwapo. Guwapo ka na. Pabati mga taga Lasco, Taranyag, Burgos. Nag-guys ko man dyan, hello darling. Ano naman, from Hill La Puente. Kaya ni Jeric Lagisma, good afternoon po idol. Pa-shoutout nga po kami dito sa San Miguel, Burgos. Puragas po ng Yellow Rose. Ano yung tuwa dyan ng Yellow Rose na? Hello to. And hello to Joyce Mitamane is watching. Nata? Sip-sip, ay, igam, kakuha ka pati. Hello darling. Hello darling. Nice to see you. It's been a long time. Something like that. Kuya, batiyak man ni Mamang Aning Apolinarte. Happy birthday kayam. Dito ay Kabisera 23 Ilagan Isabela. Thank you po and God bless. Hello to the members of Isabela United Artists, kini ating Evangeline, and of course ni ating Rina. Kuna na dito ay Happy Sunday Kuyang June and John Mark madamag ni Dingag. Umayag agpasyar dito sa stasyon nyo. Ita inakmangipan merienda apo nagsaya at mutan. God bless us all. Kuna umay ka may kumansyon dito ay ating Rina. And of course ni Manang Teresa, Maut-ut dito live me iti 1 minute Jayanti Radio. Pa-shoutout mga naman para sa mga pamangking ko sa Hong Kong, Jane, Jing, Bambi, sa Dubai, JR Gamiao and Jinky Gamiao, sa Brunei, sa lahat po ng mga Gamiao family mula Visayas, Manila, Isabela to Ilocos. Thank you mga partners, FDD. Kung nanamat ni Manang Tess. Ayan, of course, we will be hearing songs from them soon into na may katapo ti General Quarantine. Ayan, Ken, may saping nga sunata balong, sakbay nga agpapugtuta. So, isagarin na po, kita cellphone nyo damdama. Another 200 pesos will be given away. Kada kita yan na laing nga pumugto. So, balong, may isang nga sunata para kadagiti. Agur kada jay request nga si Siwit. Tatepe lang ata si Siwit. First part of the show, talagang nga mapukaw dito yung request da. So, para kata kayo apo nga mabalin at sumala, go ahead, salain yun. Ngayon, magur kata biro kanta pa. Si Siwit. Tatay pa lang. Pagkat po si Auntie Anning na nakikinig sa inyo ngayon. Happy Sunday po. From Angelica Domingo.
Adyo man natural nga boses o balong. Intaro taamaak sisiwit una atak nukad kamanyo to kayan na imayo isong nga amaan nyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko sisiwit ko lulumawaak borboron ko sumurag noog kamanyo tasakon di ng paamo. Hello po, Sir Idol. Pabati nga po kami dito sa Bagnos, Aurora, Isabela, especially Makadangdang family. Nga kananya tugtungag kanya. Salamat po mga idol from Kajo. Kajo Soriano Bautista. Adaan mo magdita Bagnos get. Imoy ko binisita, igaw di sukbot na nangitlog si Dua, maam-amaan siya nubiun yu maam-amo mampakada kayo tapno maagaman nyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko sisiwit ko lulumawaat boraboron ko sumurag noog kamanyo tasakon di ng paamo sisiwit ko sisiwit ko lulumawaat boraboron ko sumurag noog kamanyo tasakon di ng paamo. Well, we're back with our greetings. Blessed Sunday po mga idol. Stay safe po watching here in Saudi. Pa-shoutout po mga Balbastro and Dulay family in Aringay, La Union. Request po yung Balasio Taaw. Birthday ko po ngayon. Kung na naman Rodelia Balbastro. Kaya happy birthday kang kaading. And of course, Marvin Bermudez, good day, idol. Bay Kablao Manti family Bermudez, ito barangay Iniangan, Dupax del Norte, nang nangruna ni mother ko, Evelyn Bermudez. Thanks mga idol, God bless and always watching from Kuwait. And of course, being Lozano says here, good afternoon and blessed Sunday po mga idol, Kuya June and ating John Mark, watching from Tokyo. Wow. Tokyo, of course. Speaking of Tokyo, anya di mo nang malagip mo balong? Japan. Bagtit ka nga lagi. Siyempre, Japan na dyan. Any material thing, food, whatever, from Tokyo. When we speak of Tokyo. Food. Food, yeah. Ramen? No, mabalimot ramen. I prefer sushi. Sushi. Diba? Sushi. When we speak of Tokyo. And of course, maraming klase ng sushi.
Ay, sushi. Dahil pag napintas kami, dahil tulbog, dalak, itiarwang, kiti sushi da. Well, so that's it for the first greetings. May sabay. Juan Lopez, kung na to, hi idol, naglaing kayo nga talaga request ko man dahil book set. Okay, Razy Lopez, taga San Manuel, Nagilian, Isabela, thank you. Kung ni Juan Lopez and random videos pa shoutout po. Jefferson Tab, Bisola, kung na, ayan. Sigamat. Juan, idol, pabati nga po kami dito sa Nungnungan 1, Purok 7. Ken pa shoutout kami man ti family Gibarak and family Andres. Ken pa request ti Binali Walang Ilocano. Salamat idol from Ray Rex Salvador. And gandang hapon po mga idol. Guwapo, pa shoutout po sa nanay namin ng advance happy 60th birthday po. Wow. Ni Happy birthday. Mama ay Nanay Gloria Duldulao at family Duldulao Karanyogan San Manuel Isabela from Jen. Ay taga San Manuel. Ano ang mom dahil ha? Eyo DJ, Ah. pakibati nga po yung family. Family. Yung family, wala lang mat. Ako, Marimar Pagigan, taga Gamo, Lenzon. Kung ano naman. Wow. Di mawatan. Good PM mga idol. Good command. Dagiti kadwa kiti balay. Dama Madel, Papa Rudy, Kuya John, kini Adelfa, pati dagiti family Agonoy, kan Sarmiento. Itabagnos, Aurora, Isabela. It's me, Russell Agonoy. Request ko nga bulod nga ayat. Thank you and more power. Man. Okay, karon, about 200 pesos ti makapugto. Ito dito nga sunata. I-text nyo lang nga po with your name, age, address. Ito ay 0917 1500361. Datalang kasalang ka lakaapo. Ito karon ko. Of course, ito price courtesy of Ron and Maravig Sibakan of Boston, Massachusetts. Agri-Component Corporation and of course, Pacific Star International Employment Agency. So, dahil na po ditatatlag nga sunata. Lalaing nyo to Mex. And of course, dagitay sobra na abang na idinamisanin akit labsan tapala ang tinagan na. Okay nga ron, dahil ito yan, ititatatlag nga sunata na lakalan. Adaak dito'y adda ka dita. Adayunay nagbaetan ta. Jak amuno kasano ka no sumipnget malagip na nga ta. No bukod mo tay siksika. Buy-buya em kadlitrato ta adwa. Di mo kadila marik na day di barat ayat ko ken ka. Tapno si katay di unay maila. Ala em sursurat ko tain ka agbasang em nung di mapnek tarik na agdayal ka tumawag ka. Ururayet tatawag mo biyag ko tapno may katanday ta iliw mo. Day ang iagkas ko di I love you. Si kalat malaglagip ko. Tate pa lang nga po introduction at dati nang ipatayabon iti answer na 39 years old from Cabarrugis, Quirino. Kitaan taman no. Madi nga kabaan. Adaak dito'y adda ka dita. Adayunay nagbaetan ta. Jak amuno kasano ka no sumipnget malagip na nga ta. No bukod mon tay siksika. Buy-buya em
kadlitrato ta adwa, di mo kadila marigna, day ti barat ayat ku ken ka, tapno si katay di unay maila, alaen sursurat ko tain ka agbasa, ngeno di mapnek tarik na, agdayal ka ta tumawag ka, urayek titawag mo biyag ko, tapno may katanday ta iliw mo, bayam nga iebkas ko ti I love you, sikala malaglagip ko, urayek tatawag mo biyag ko, tapno may katanday ta iliw mo, bayam nga iebkas ko ti I love you, sikala malaglagip ko. Okay nga ro, iti na nga ba? Damdamatang iyan ang sinaganan ngem, as I have said earlier, 39 years old from Nueva Ecija, Cabatuan, Isabela. Iti answer na tapno di ka maila, tinagan na, damdamami nga ibaga. Ayan nga ro, nagsubli kami! Kalpasan, di sa magmamano apo nga palagip.